भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता बरोबर सायबीण माय बरोबर हो तिर्स करपाक. बागेवन फ्रांसीस शेवेर सदांच आमचे पासून मागतात, तर हांगसोत्तान आमी तिर्स करतना ताची मदत आमकां आसा. कितलें बरेंपण आमकां फावो जालेलें आसा. कितले जाणां म्हणटात आमकां पेकोणी मेळिल्ली आसा, पूण आमी घोटायेन आतां आमची पावलां फुडें मारूंक जाय. कित्याक सायबीण माय सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा. परिस्थिती बरीच कठीण आसा, पूण आमी भिवची न्ही. आमचो भावार्थ अदीक उखोण करया, घोट करया, खोल करया. तर आमी आतां सुरवात करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सतमंतान देवाक, सोरपोदिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंतान पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवासो आनी देवाचो मोग प्रिती मोग आमचे सोबे वाडोवच्याक आनी खोलावच्याक एक आमच्या बापा ती नोमान मरी म्हणया. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमचे पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां काळ. आमेन. पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें तांकां म्हणलें, भिवूं नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमचे पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये, देवाची माये, आमी पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमचो मरणाच्या वेळार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये तू सुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये,
मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्विस पोचटाय सावश्रमध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रोत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक बो करून चोड गरज आसलोल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्को 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा. आमच्या बापा तूं स्वर्गार सायचें नांव व्हड जावं चेराज आमकां येवंची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण बायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैव जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रोत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणातले उज्यांत ओर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्रोत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वयलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण बायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटाय सावस्ट्यामध्ये सुदैव सुदैवच पूज जेजू भगवंते मरिये ते बाश माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या
भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ मोजे मोगाचे मोगाचे जेजू, जेजू बुगोस बुगोस आमकां आमकां आमची पातकां निवार निवार आमकां आमकां कोणांतले कोणांतले उज्यांतली, उज्यांत वर वर सुर्गा स्वर्गा सगळ्या सगळ्यात आत्म्यांक, मेळाक बोकरून बोकरून चोड चोड गरज गरज आसलोल्या. चवथो ओर्खाचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुदी 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा तूं सगळ्या सायचें नांवड जावं चेराज आमकां येवची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण बायटांतले आमकां निबार. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Numan आमेन. Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Numan Maria, कृपेन बोलले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ ओ म्हजे मोगाचे जेजू, जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांत ओर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलेल्या. सासलोल्यांक. पांचवो ओर्खाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोडा आसलेलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, चेराज आमकां येवं, तूं कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचे पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका
पूण बायटांतले आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदे सुदैव सुदैवचो पूज जेजू भगवती मरिये देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ ओ म्हजे म्हजे मोगाचे मोगाचे जेजू, जेजू भुगोस भुगोस आमकां आमकां आमची आमचे पातकां, पातकां निवार आमकां आमकां कोणांतले उज्यांतली, उज्यांत वर सरकार सगळ्या सरकार आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक नमान राणये काकुतीचे माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवाचो. आमी परदेशी वेचे बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुडोवन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेसून बसायला ते आमकां फाव जावं शाक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती अंकवार मरयेचे भोव पवित्र जायचे मेस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुरणीचे लांडविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सुरबोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोळ्यां. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गर्द धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सतरां वयले शेव दिता. इन होलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी धाडटा. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहम आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमची पुर्वजांक दिल्या उतराचो आपल्या काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. बो मोगाळ माय आमचे थाय तूं राव. गोरजांक आमकां तां सदांच तूं पाव. बो मोगाळ माय आमचे थाय तूं राव. गोरजांक आमकां तां सदांच तूं पाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी बोलोले.
एका कृतीचे माये मोगाचे माये सोचे गुणांनी